Kaya hilang harga diri wong lanang nembe balik kian sirah jaluk pegatan. Mama Aura yang punya hajat, yang punya GS Production, Mama Majikan Nom, oh Majikan Nom, oh siap. Larane ningati kaya wis baik buah rapi balik maksa jaluk pegang. Bos IRB langkah sebabnya apa sih lantarane maksa laki kon metu talake beri duwe perasaan nyakiti terang-terangan diwa sabar kon nunggu jaluk pegatan. Ayah Jia Bosurang, Ayah Jia Bosurang, Majikan Nom, Ayah Jia Bosurang, nembeke nongol si lanang emak ini. Ayah Jia Bosurang, Majikan Nom, Majikan Nom, Bosurang, Ayah Jia 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 Bosurang. Janji suci yang sirah ingkari mimi ikan simpaling sayang. Mama Jia, Mimi Ika ini siapa? Bapak Tuan Angel. Kaya hilang harga diri wong lanang. Bapak Tuan Angel, nembe balik Bapak Tuan Angel jaluk barengan. Nokika langkah sebabnya Nokika paling sayang. Nokika paling sayang. Beli duwe perasaan nyakiti terang-terangan diwa sabar kon nunggu jaluk pegatan. Amai Jia sing bab berkoname Mama Jia Bosurang, Mama Jia Majikan Nom, Mama Jia Majikan Nom, Bosurang, Majikan Nom, Bosurang. Janji suci yang sirah sumpah setia yang sirah tegang larang. Apa kan Arun? Mama Gisel kaya hilang harga diri wong lanang bebalik kian sirah jaluk pegatan. Mama Gisel langkah sebab Mama Gisel
apa sih lantarane paksa laki kon metu talake Mama Gisel beli duwe perasaan Mama Gisel ngomong terang-terangan tiwa sabar menunggu Mime Ibnu Albi yang punya jagur Ibnu Albi yang punya jagur Ibnu Albi Bapak Nas majikan tua wong Tangerang sing duwe pohon duit Mama Jasmine Bapak Nas wong Tangerang Bapak Nas janji suci iya sirani kari Bapak Nas wong Tangerang Nokjia Bosuran kaya hilang Nokjia parisara lembeng balik kia sira jaluk pegatan larane ningati kaya wufri kuat Nokjia rabi balik jaluk pegang Nokjia majikan nopo surah terang-terangan tiwa sabar kon nunggu jalur pegatan Mime Ibnu Albi si dua jagur Mime Ibnu Albi si dua jagur Mime Ibnu Albi ripet gede mi si dua jagur nyimper di latek ya Mime Ibnu Albi Mime Ibnu mi jar kita mbak Bapak Nas si dua Tangerang nembeng balik kian sira jalur pegatan Mama Gisel Mama Zia Nokjia Mama Gisel kaya hilang harga diri wong lanang nembeng balik kia sira jalur pegatan terus Mama Gisel lara nenek hati kaya wis kuat Rabi balik maksa jaluk pegang Mama Jia Ibnu Albi sing dua cagur gak sebabe apa sih lantarane maksa metu talake Mama Jia beli duwe perasaan